Kuringana na aikari aya, hindi ria matoma ihoya ria gutambirio thitima kuri kambuni ya thitima mekiragirwo mihinga mingi undu uria utumaga maikare matari na thitima. Peter Kiremi uria ni muikari wa itura ria Iriani ni ataririe marihi ma iguru muno maria akoretwo arihite niguo atambirio thitima o nginya gwake mucii. They fix it because 2 years ago tumekuwa na Kenya Power and it's of no use to us. Wamechukua tu mashamba wameweka post but they have no use to us. So hivyo tungeomba wachukue action, quick action, they put on the power so that we can also benefit from what is within our locality. Oho muikari ungi ni ugite uria kambuni ya thitima ikoretwo ikihuthira broker hari gutambiria ikaria ya thitima undu uria utumite thogoro thiguru na njira nene. Kilio yetu watu wa Kenya Power kuja wenyewe waweke post na transformers ziletwe kwa wingi. Waweze kusaidia wananchi, waweze kuongea na watu wa Kenya Power, waweze kutuwekea stima kwa bei nafuu. Na pia kusambazia watu wengi ndio waweze kupata wateja wengi ambao watakuwa wanatumia hii moto. Ona gukire uguo murugamiri munene wa ruhonge rwa thitima rwa Marimanti Joshua Musheke akiaria na njira ya thimu ni areganite na miario ikari acio akiuga gutire hindi makorogo maigirwo mihinga ya gutambirio thitima. Aikari ari ni moritie mamenyithio kiria gitumite makoro makigathikirwo mihinga guoka ni gutambirio thitima. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wanjiru wa Njuguna.